Hingke 4 test match India versus Australia ni ajagan bi Australia ko ji oi decide khai poila bar ko bet khaina ni. O match na ang to naina bage belekan excited on the Travis versus Jasprit Bumrah nogman hin ang to belekan excited. Jasprit Bumrah Travis na pura 0 run by out khai pe kya. अभी मजा आएगा ना भिड़ो At bad nok hiniman jegu bo sem contest pesuk egober athar run full run rutang mal hinok sumimano are ongo why se nyum thai ke tok je world ni number 1 bowler phone emne san thak Jasprit Bumrah world ni number 1 bowler emne san thak sem contest bo pura ba man hachi bani 19 বছর ni borok je test debut khai test debut khaiman dinu si saidan khai ab Jasprit Bumrah world class bowler ni bowler si pura sokka dipung bu ke mama nei bolo man hai che ang umai ke muan tuk teman je Australian Travis ma si dangerous ni teman ayang le joto si dangerous mang 19 বছর borok na si dangerous bu ko man khabo Australia rak dewano 311 run sayo ke thangja ba tinin o match nanya boge borok wa sam mark thakabli ajaga borok kogma je 4 test nanya boge borok kogma thakabli ajaga 77242 sugna na borok thakata angkha khai ajaga wo sunakchi singha thangja pai shruti hosen thangta bang bagi sa su borok bang khana nang kha khayu pura mar hai sem contest pura mar hai che Usman khaza bai sem contest borok kuni asung maken je pa asung makrang night thongata je Australian team na chung out chi khaimia Jasprit Bumrah bowler sok tongman sangalo market tension na ita ki wila bokha char on pore 6 on pore 4 was 6 jaran bi pe kha kom ha je aji 7 over pare pura target chinai tong bo Jasprit Bumrah bowler mix to on ball to sto gya bo man Jasprit Bumrah ta kore ma re ko nang sin sabani si sabani bo target china ja khai athar over thangoi bo hai Jasprit Bumrah bowler to 4 2 6 4 2 umai ke a jaga bo athar ran nai pe kha उमन पर 19 ओवर बना जे रविंद्र जाडेजा एलबी आउट खाइबाय खेता उमन बरे के ग्राउंड पे हिम थाउन जे विराट कोहली आ जगह दाता नांगलाय खेता आंनांग सानै साबनि दोस सारि साबन दोस नक तल कमेन्ट खाइसे विराट कोहली नि दोस ना सेम कन्टेन्ट दोस नक तल कमेन्ट खाइसा दे विराट कोहली ता जा कुन छलाइजिं छि खाइके बो तो जे पनि आमदै जे ग्राउंड टिन फाइट नक सेम कन्टेन्ट के बो पिस दै थागे बो बाइका आमदै थांग दाकाल रि बाइका बाइरा के खुदा काबा ओ जगह साबनि दोस विराट कोहली नि दोस ना सेम कन्टेन्ट नक तल कमेन्ट खाइसा दे उमन बगे ताइ तिनी किंग विराट बाइ 20% बो मैच फी मारुखा और ओंगे बो जे दोस खाइ सेम contest a jaga je match fee find of rima ta chin king virat bai Japanese ba Jasprit Bumrah je Usman Khazwan out khaiman par bon je reaction wa next level hai che Australian bor asati kai dekhun na umai ke mawan chuk ta poila bo test debut khai abo apro bo je king virat kohli je dunia number 1 batting bai bo ongta hi ongi mano umar pare ke bo thangoi je onya jaga je out ongi thaka aproga sa je philo je kun ongman now philon to nitiang bai amon tui kokta sa omai ke bo sai pe kha pa bosuk si bodro mani interview ro nin idol chawa injo ka sem contest a jaga ke chaw virat kohli bani je special bonang la bono ba idol mani hin ba sauta ke match ko ba ke nung boy daka muki ro ongman ba Australia pa koratang 311 run sayo ke thangjak a jaga manus lovezen khaika to 45 bola 72 run khai Australian juto batting run khai pai jang mangta Usman Khazwa khaiga 57 run 121 bola haiban hindi je Jasprit Bumrah Travis out khaiman ebolo para serang hi je Indian imang no khai Travis masa si Indian imang no sebai nang 1 suk jang manta o jagala je sam contest 6 minute out man ma khainya asu chiran khaija soka phungsa bujak bo set nong thang khata 6 minute jakman out ma khainya hi che je de to 6 minute jakman out ma khainya bo century khai ka iran para thang payan oil kengma san thanai 400-500 thangoi payan umai ke ma tongta ko kuroi ke Australian je batting out nong paijak tai jong bang 3 jan hai a bowling mang abo bak tok mak lag je Mitchell Marsh Nathan Lyon Scott Boland umtai rob pharilak tau ki Smith by Pat Cummins thungui tongta bro kunin jekhan out khen nang nai ki de tuwa thana ta ki India tini kisa ball kaham ke khai ka umai kang ma tongta je tamai nai wicket ta so phat mai haipon ball kisa kaham ke khai ka ma tong tai fielding kisa India ro kaham ken tong kha tini wicket na khan Jasprit Bumrah na kha 21 over 75 run doi nai 3 wicket najak sar Ravindra Jadeja 1 wicket najak Akashdeep 1 wicket Washington Chandler 1 wicket miabai kaisiman wicket nai me ko khana ba jekman wicket tiklai nang nai abo je bani director khabana khana ba je khan wicket ma tiklai nai India rak tak je Australian 350 ni bising rogo all out khaiman khima ka hinke chakong nai ta tai India jafar batting onko India par sar rak tai kicha trial 100-200 khai tang ma ke pura sanai ta dalong nak tama chak je I je 40 sa pai mana ang kha khai India jekhan pai nai pura ekdom pura 100% yang sahai India jekhan pai nai